mina ngiyithulele. Elokugcina lithi umngami eyenzile lento ngiyamthanda, engayenzile seyisusile ngiyamthanda. Ukuthi unkosikazi womndeni kusazohlala phansi kukhulunywa ngazi kuyokwenzakala ini, kodwa mina ngikhulile ngiyindoda. Ngeke ungibone ngenza video, ngeke ungibone ngiyokhuluma ku-platform, social media platform, ngoba la ekhaya kuno round wokukhuluma indaba zala ekhaya. Angikwazi ukuhamba ngikhuluma lapha, ayikho into engakwazi ukuthi ngiyikhulume, akekho umuntu okufanele ngimtshene ukuthi kwenzakaleni. Elesithathu lithi uNgqulunga nawe unayo into angayisho, kodwa manje ayikho into azoyisho njengamanje ngoba uvikela umngakhe. Akakwazi ukuyophoqa umngakhe ku-social media ngoba yena washada lesicawini somndeni esingasensikeni, akashadelanga ku-social media. Esuke esicawini wayephumele kwa-round, kuno-round kwaNgqulunga wokukhuluma indaba zakhona. Awukho round obizwa kuthiwa uFacebook okula kukhulunywa khona indaba. Okwesibili, indaba zomshado kaNgqulunga zikhulunywa uNgqulunga nomngakhe maye behlula, ziphumele kubaba kaNgqulunga nomama kaNgqulunga kuqala. Mazi behlula zifaka abakhongi bese libiza iside la kubo kwamakoti kaNgqulunga, hayi ku-social media.